Bog svima, Doktor s vama i dobrodošli u novi video. Danas ćemo pričati o tome može li Ben 10 pobijediti Gokua. Zapratite me na društvenim mrežama i pridružite se mom Discord serveru za zabavu. Posjetite grupe koje su u opisu. Evo ga doktor, ja ko Goku, svaki klipu obraća se Bogu. Lajkuj klip, komentarišaj klip, šeruj klip, ej! Morate znati da neću nikog favorizirati, nego ću iznositi činjenice u ovom videu i reći svoje mišljenje o toj temi. Svi znamo ko je Ben 10 i kakve moći on ima. Posjeduje Omnitrix koji mu dozvoljava da se transformira u bilo kojeg aliena, kojeg Omnitrix skenira. Da, dobro ste me čuli da Omnitrix može skenirati DNA aliena. Šta je Goku? Goku je alien iz drugog planeta, što znači da bi mu Omnitrix mogao skenirati DNA, a kad bi mu skenirao DNA, onda bi se Ben 10 mogao pretvoriti u Saiyana, najzdravijeg i najjačeg za godine koje Ben 10 ima. Recimo da Ben 10 ima 16 godina i pretvorit će se u Saiyana od 16 godina. To je recimo Goku sa oko kako je Raditz došao negdje. Sad, Ben 10 iz početka ne bi imao nikakvu kontrolu Kia, niti bi znao ikakve napade. Imao bi nešto znanja iz borilačkih vještina, ali ništa pretjerano. Ali sa vremenom bi Ben 10 razvijao svoje znanje i moći, na kraju bi ovladao sa njima i vjerovatno bi dobio nove transformacije kao što su Super Saiyan, Super Saiyan 2, možda čak Super Saiyan 3, a računat ćemo i Super Saiyan 4 pošto Benov Omnitrix možda to može izvesti. Ben bi teoretski mogao pobijediti jer ima veliki arsenal aliena i može kombinirati napade, ali on bi mogao skrenirati i druge rase poput Grand Prisa ili čak možda samog Zenoa, to bi mu dalo dosta veliku prednost u toj borbi. Teoretski bi Ben 10 mogao pobijediti Gokua, ali opet nije 100% dokazano. Recite mi svoje mišljenje o toj temi. Ako vam se svidio ovaj video, ne zaboravite ga lajkati i podijeliti sa prijateljima. Pretplatite se na kanal i stisnite zvonce za još sličnih videa. To je bilo to od ovog videa, mi se vidimo u idućem. Pozdrav!